KTFM, the best vibes. O te whareuparo e whaafarere ai te mau pihai o te whareuparo nei e te e mo eito no te pēo te himene te upa e a teira upa mitra e rawahi ane o rawa e nā mato te mau upa me e ripe e a te mau tāta e tuiro o no te pē ne prone o tuiro o mātou i roto te ao tātoa. Te harera me te ie hoa tomato Fred Dubus e poprono te ie whanora o pro e wou no te mea te vera ti te upai muri mai te o i te o te ie mo wharerera te ie mo rahua e tatata mo tamari e uipa o te ie ninhe e wha pauma pro o te upa i roto i to tātou whenua. Wara te mau tamari no te whare uparo nei te ni whanhora te vera te whainene rata ai? E ua whainene nā rato ai aita te mau te hapira i iriti atura ua tuo mato te teimura piahi, te teimura oromitoa i haramai e whainene no te mea ai te moro hamatats hapira e tupu ato te ie heivara e ua whainene ana ena te mau piahi o te whare uparo nei. Te pupu pa Big Bang rato atoa, te hauti atu e te tau e te mo aitono te aramai. E, nene prau e a te mea o upa whaiahia roa te ie no rato, no te mea e hauti nā muri te ho e wahine himene mea Didi Bridgewater, e reto mi horono e nene prau e mea whaiahia no mātou, e hauti nā muri te ie mau tāta himene, te mau aitono te pau te himene. Dina te tei toa man o tāhina reu ia o i roto i te whanhora e rawahiara, te wea toa rā tara man o e mataramaira, no te pēna te parurut ai te poni. E, te me tā eri te e whanhora, no te mea hina aru mātou e whātura pro o te aru te marewa, e roto i te mau whātiania nira o te e heivara, ai tō mātou hina aru e rawe me te mau paruwai tūrina, ai tō mātou hina aru e whauhipa te mau mohina e tūrina, e wa tuo matu te mo tātira no te paruru no te whātura i te aru te marewa e haramai e turu i te upa e te heivara me heivara tā e roha no e whātura te natura. Te te atoa man o e riro te whanhora i te tupu atu i Punawia? E tupu i Punawia i te tatatou wharemanha i roto hoa te natura i tō mātou hina aro e hare roto i te ho e whare mea tāpiri mea opanipani e uhaina aro mātou hare hoa roto i te natura e whahare te e whanora. Te wea tora te man ai mataramere aru era e te tauhia te mo tamari no roto mai te mo rara ariri e hea tora te whanau ato i te rie whanau. E uhaina aro ato mātou e tuo atu te mo tamari ta tātou, ai te tātou e rawea no te harame e matei te e mau eito, e proi ato e arato i harama e tamuni ore noa e meau ato no rato i a wharu te e mau eito. Hea troara o te e whanhora? E tupu te e whanhora i te piti ohuruma ono no te pā e hare atu i te piti ohuruma iwa, e toru whanhora, te whanora mata mo i te otera manawa hoa i Punawia e te e piti hauti rā i te rotoa i te aua o te wharemanha i Punawia atoa e piti whanora i o e rera te hoe e whanora e piti whanora a tā e mau hoa. E tei poru ana o? Aita te tuonu i tataua huira atira e haramai ma te no te mea e te uipa i tupu hanoa i te momahana atoa nene pro a teira pa te whanora mitra e tupu e. Maruru mete. Maruru. KTFM, the best vibes.